party with your guts fresh and clean. Send your party with your guts. Use your jab, 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 guts. Use your jab, 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 guts. Yes, uyu munsi turagiye kugaruka kuri Oda Paccy. Cyangwa ibindi byose by'akarima k'igikoni. Ndavuga ibijyanye abantu hayi bagatubenge ibyo byose. Yes, inkuru nta yindi rero uyu munsi tugiye kuvugaho ni Oda Paccy yikuye mu marushanwa mu guhatanira ibihembo bya Salax Award. Ese Salax Award ni bande bakiyibuka? Ni bande bakibuka yuko Salax Award ibaho? Your body with your guts fresh and clean. Your body with your guts fresh and clean. Your body with your guts fresh. Aha, Oda Paccy rero akaba yamaze gusezerera amarushanwa Salax Award ubwo yarari mu itsinda ry'abakobwa bitwaye neza. Yarari igiye guhatana n'uwo bita Charina, Nina, Cassandra, Marina n'abandi benshi, ndetse kuri ubu ngubu akaba yamaze kwandika ibaruwa asezera mu marushanwa ya Salax Award ategurwa n'Ikirezi Group. Kuri ubu ngubu akaba afitwe niyo bita Ahupa Digital Service Limited, akaba aribo barimo barategura no marushanwa ya Salax Award. Ubu ngubu ku byiciro byose bafite abazarenga icyiciro cy'amajonjora kibanza bazabanza bahabwa amafaranga 100,000. Ibihembo nyamukuru rero buri cyiciro ni $1,000,000 by'amanyarwanda. Oda Paccy rero ngo sajya afata kuri ibyo byatsi, akaba nawe yabatereye utwatsi ababwira ngo bye sinzitabira amarushanwa yanyu. Ese tugaruke wenda tubanze twibaze, ese kubera iki Oda Paccy yavuze yuko atazitabira no marushanwa ya Salax Award? Ubwo si byaba biterwa nuko ibi bintu biri nabyo bitameze neza, nabyo biba bikemangwa bitizewe, bavuga ngo n'ubundi uri ujye kwitsindira abazwi, aba yaramaze gushyirwa ku mwanya wa mbere, naho abandi bakicara bahatanwa barimo barata umwanya gusa. Ntabwo ari cyo kintu cyaba kibitera amarushanwa mu Rwanda. Rero kuri ubu ngubu abantu basigaye batabyitaho cyane, ntibakibiha n'agaciro. Asanga ariyo mpamvu Oda Paccy yasezeye, ariko ntiwamenya, ntabwo yigeze atangaza impamvu. Yavuze yuko afite izindi gahunda zitarebana na muzika arimo aritaho atazibangikanya zombi. Aha, kora subscribe kuri Focus TV official maze ubane natwe. Abantu bakunda kurya ibyatsi bagashaka umunezero mu byatsi.